Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the guy continue na imbiling ako na between Gagash. This is the twins. So first of all, rather kumkhensa guys for support. 25th April, post them 5 videos la hinkwako a ni ri ku vulavuleni for the first time ever. Hikuva ni se hi na new platform yo ni vulavula hinkwako swa ha ri ku hi vekela ti-short clips ntsena because of YouTube rules. So na khensa swinene ni vone mi kha mi keep up ka to tala la, so swi kahle swinene. Yeah, so the 25th April, Gagash fika endla this video like a kombisa ku ina surprise to us about the birthday celebration leyi tiva ku ya 27th May la asa kha ku ila ku hincinca yiso ka khara ya Ubuntu Kral. So ina ada news so kundaka yena Gagash receive the call from Apams. But man sala imani yeni or ya smoso tanya yeni or reni. So loko komisa ku va n'wi fonele ngopfu le Palms le. Loko immediately va lani vete swilo leswi ni hlamarisa nyana ku u fonela njhani Palms Gagash hi the 27th of May hi ku hina hi the 27th of May a hi twe va the twins va kha va kombisa ku va ta va kha va endla free event le Palms. Okay, so a va ku fonela yena Gagash yi loko hlamusela ku va loko n'wi foneleni tanihi sweswi mi nga ku swi tweni like what's going on. Vana interest vanhu va le kar va le Palms ku ri nga hosta that event there. That's why when they are very professional, our running up spaza shop kumbe humanity ni munhu la ku le fa capture ndawa ndlanga ku ya ka vo. I mean 10.11 very beef straight to the twins. So Gagash loko kombisa ku vona a Palms va na interest yo Gagash endla event ya birthday celebration ya yena leyi. Hey, swi ni hlamarise nyana ku what's going on? What's going on? Because you know the twins va kha kombisa ku va ta va kha va endla event kwale ya free. No nga ta ngheniwa mahala, of course va tisa a certain artist and ntweni ka va lava ku tisa a certain one big artist sweswiya. So ku ndleka yini why se ku laveka Gagash? Hey, na mi nga hi pfuni mihleketa guys on the comment section. Why se ku laveka Gagash? Swi ti kombi na ku the twins a va ha ri ku lavekeni le hi ku na helo le ra yena la as you can hear the loko kombiseni ku vanhu lava a va rhani xiphaza shop in way you can't capture them. Because come na ku hi Gagash la the twins a va la ku capture Palms loko ri va la ku endla a free event because ku la ntiso a swi nga make sense ku a ni a za swi finalize mina I have some opinions about it ku free event usually you go vuyiseli profit, it's a marketing purpose guys. It's done ku va etisa vanhu vo tala va switoko ku na displays, you get it. So Palms yi hindini ka that level. Yeah, of course, it's fire another shots to the twins. I was watching to other guys. I was watching like he was firing shots to the twins yet on this point. So ku ri mani namusi ku ngo decide ku va rhamba n'wana lava a va lona munhu la van'wana va la ku fila ku la capture ndawo a swi tirhisi swona. So possibilities are that we might go to Palms. 99% ya ri kwala ka Palms. Okay, mashuto kuna 99% chance yo enter birthday celebration at Palms, which means actually sure it's very close to be finalized. I say finalized yo mara very close than leswi mi nga swi twa kwalano. Ma on the last point hi twa a tlha swi tshikela ku mhaka leyi ya serious swinene. The Palms very serious. Twana no ka this point. A xi wundla va le Palms va vonile. Hayi kan'we hayi kambirhi hayi kanharhu today. Ta zi ku pfu. Swi ni hlamariseni mina swi ni hlamariseni sweswo kombisa ku Gagash na power is rising swo sweswo. And then swi la ku clearly there's some problems between the twins and Palms. Hikuva ni event ya va hi ku yi endla leyi nga ti komba a ku ri success. So if it was a success, why se va fika va landza Gagash? Phela there are many questions about that. May wona mhaka leyi why I fika se vona ndiwa Gagash, you get it. So it's 99% chance swi komba na ku event ya Gagash ya birthday celebration ya endliwa Palms. So so hi sweswo for now. Hayi mhaka ya ha ri ka hold ngomo subscribe ka Master Xitsonga Analyst mi ta mi kha mi updateiwa. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.